Yeah, now we're having our lunch for Mother's Day with Site. We're lunching in Anna Miller. We're enjoying our fish combo with Tina and Mel. Yeah, ole aua whaine mea ai ole Mother's Day. Yeah, ole kere ale mea ia lau o whaimana au kua onga ole. I o me ka ko se longa ma o fa po le ka ya fia le nganga ngi ke mi fa ka singa fo masko finge o sum ngi ya malanga mai ka fa mai longa sfanga ya o me fia la vai fa ngi me ai o yen ka ko ai nga wo ai ma fu ko ngi ke ya o lo la walis ka nga ya ya opsi fa fa fu le ko ngi ke mi o bongo fa ka se mar ko finge ngi ngo so fo